mwifurije kugira ibihe byiza wowe ubana natwe kuri Initalk Rwanda mu biganiro tubakorera bigaruka ku makuru na documentary haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utundi. Mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, umusirikare wari waburanye ashinjwa icyaha cyo gusomanira ku karubanda bigakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yamaze guhanishwa igihano cy'umwaka umwe nyuma yo kumushinja icyaha cyo gusomana n'umukunzi we bakabikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi ibyo umusirikare byatangiriye i Kinshasa ubwo yatabwaga muri yombi. Uyu musirikare akaba yari afite ipeti rya aja, aho yasabirwaga gufungwa imyaka 10 kubera amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yambaye impuzangano ya gisirikare arimo asomana n'umugabo we biteguraga kubana. Ubundi ku itariki 24 kwezi k'Ukwakira 2025 uwitwa Sarah Ebabi yatawe muri yombi ashinjwa guharabika igisirikare cy'igihugu no kurenga ku mabwiriza y'ubuyobozi. Ubundi Sarah Ebabi uyu nguyu asanzwe ari umusirikare w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba asanzwe akorera urwego rw'iperereza rw'igisirikare cy'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu musirikare yamaganye ibyo yaregwaga, avuga ko ayo mafoto n'amashusho byashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yafashwe n'umufotozi wabafotoreye muri studio iri Kinshasa, aho bari bagiye gufata amafoto ya save the date amenyekanisha igihe ubukwe bwabo buzabera. Ibi bikimara kuba, ibinyamakuru byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byavugaga ko Sarah Ebabi yabwiye urukiko rwa gisirikare ko umuntu ufata amashusho muri iyo studio bifotorejemo ari we washyize aya mashusho ku mbuga nkoranyambaga batayimuhereye uburenganzira we n'umugabo we. Mu kuburana Sarah Ebabi, ubushinjacyaha bwa gisirikare bwavugaga ko uyu musirikare muto yarenze ku itegeko ryasohotse mu mwaka 2021 ribuza abasirikare kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga bambaye impuzangano zabo ku buryo bitesha agaciro ishema n'ikinyabupfura cy'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ibinyamakuru byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byavugaga ubwo yaburanaga urukiko rwa gisirikare rwumvishe ubutangabuhamya bw'umufotozi wabafotoriye muri studio, aho yemeye ko ari watangaje ayo mashusho ku mbuga nkoranyambaga kandi uyu musirikare n'umukunzi we batari babimuhereye uburenganzira. Abunganiraga Sarah Ebabi bavugaga ko ibyabaye atari icyaha cy'umusirikare ahubwo ari ukwinjira mu buzima bwe bwite. Ni mu gihe Sarah Ebabi we yavuze ko icyaha ari gatozi, aho mu kuvuga mu rukiko yagize ati icyaha ni gatozi nyakubahwa perezida w'urukiko, ntabwo ari njye watangaje ariya mashusho mwabonye ku mbuga nkoranyambaga. Abanyekongo benshi ku bijyanye n'uru rubanza ku mbuga nkoranyambaga bamaganye ibishinjwa uyu musirikare, bamwe bagaragaza ko atari icyaha cyo kujyanwa mu rukiko. Bavugaga ko uwo mukobwa yabasha gutinyuka akinjira mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ko adakwiriye gufungwa imyaka 10 ubushinjacyaha bwarimo bumusabira. Umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga yagize ati aho kumureka ngo akore ubukwe bwe abera abandi urugero, igihugu arinda uyu munsi kirimo kumuhohotera nk'umugizi wa nabi. Ku itariki ya 29 ukwezi k'Ukwakira 2025 nibwo urukiko rwa gisirikare rwabashije kuba rumukatira igihano cy'umwaka umwe ku cyaha cyamushinjaga cyo gukwirakwiza amashusho ye asomana n'umukunzi we ku karubanda. Nibyo rero kamubwiye ngo ibihe byiza nibyo twifuriza. Kora subscribe kuri Initalk Rwanda, ubundi ujye ubana natwe ibiganiro tubakorera umunsi ku munsi bigaruka kuri documentary n'amakuru tubakorera umunsi ku munsi ha muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utundi. Kamubwiye ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko tukwifuriza kugira ibihe byiza.